Perdana Menteri Khairala Sanana Guzman pada Kamis ini, 4 September 2025 menerima kunjungan Profesor Mitsuri Yamada dan Profesor Sachiko Hirakawa dari Universitas Waseda Jepang bersama 11 mahasiswa. Pertemuan tersebut berlangsung di ruangan Kabinet Perbatasan Darat dan Maritim kantor pemerintah dalam suasana penuh keakraban. Perdana Menteri menyebut kehadiran rombongan Universitas Waseda ini merupakan wujud nyata hubungan erat antara rakyat Timor Leste dan Jepang, khususnya di kalangan generasi muda. Professor Yamada, amigo voto de Timor-Leste Unido, vendo jovens russi de Japão, mas ori bermos nessa halo contato só com jovens ira nele negara nós demos promove, mas os jovens irmãos tu conheces tão raída minha vida por não é e o futuro entre mim e o Cira Timor-Leste ao Japão bela relações de lá no Patim onde ita carmetim paz diálogo solidariedade e cooperação entre povos. Yes, today I'm so honored to talk with Prime Minister, a distinguished leader and national hero, great. He gave us, as me, Japanese student. I'm from Waseda University. Very great, heartful, wholehearted message to Japanese young people, and it's really impressive. And I'm sure I'm responsible to convey this message to Japanese young people. And I really hope Japan and East Timor relationship will be very much deepened and enhanced, and always think about global perspective beyond to only bilateral relations, always Asia and the world. That is the lessons I learned from Prime Minister. Thank you very much. Kunjungan rombongan Universitas Waseda hari ini menegaskan hubungan jangka panjang antara Perdana Menteri Sanana dan institusi pendidikan terkemuka Jepang tersebut, khususnya dengan Profesor Mitsuri Yamada. Selain itu, Universitas Waseda pernah menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada Sanana Guzman atas kepemimpinannya dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Timor Leste, di mana ia juga menyampaikan kuliah spesial di kampus tersebut pada 6 Oktober 2016.